Mizo Film Industry huanga choi moi lang hai hlutlo Entertainment Society of Mizoram ESM buat sai Mizo Film Award chu zanin November ni somni pariat sang ni somni panga zirtop ni zandar sari le chanvea dorpui multipurpose center a semani don award ceremony hi aidu player life a entheni ang award som pathum sem chu aturni in Mizo Film Award sang ni somni panga hian November sang ni somni pali le October sang ni somni panga inkara Mizo Film chuak te a huam dona category rang som pathuma award sem turni in Best Actor, Best Actress, Best Director baka Best Film te chu mi pui ngai ven hlo zwal ni in nominee po an thatlang le film chuak som nga tangin a tha berber thlan chu an ni a award dong tur po rin thia maharasa award semna hian tunlai tlei role ben lar ABCD10 opening act pui takan ron chop chuak dona Mizo Idol sang ni somni panga Emmanuel Lalram ruatan zai ngai nom tak ngai thak tur a chop chuak don Zombie te tan zo mun sanga perform mu tura dona Mizo Idol sang ni somni panga judge Jawi Chevelin mit atitlai le ang anni ba ka hian udai kona tanga kan friatlar moi ale zai thiam dang kimate Diki Khobel le Guruji ten perform don boka mit titlai tur Mizo Dance Camp MDC lamle Mizo Got Talent atanga kan friatlar 2MG10 doi mangin ennoman chop chuak dona clear tur munom bi katam don Entertainment huanga atha berber ta fuan khom na turani angin program a variety dona ati mu nom zual turin shwaite le omomin ne so le sei takin a he so hi an host don Mizo Film Award thi sang ni somni pakhata tanga semtran ni in kumina avoili nan semani le don ta a main sponsor hi aidu play ni in athona so endu tan Play Store le App Store atangin aidu play hi download thei ani Mizo Film Award ta hian Best Actor nominee lang ta chu heng mi te hi an ni Gilbert Colney Marwa Taroi te Gospel Atlaw Tommy Rosang zola le duoma marte an ni a atu mai po hian Best Actor lo man hi dong se an om em feka an film chan rang te han in le tila an chang thiam em ani Best Actress nominee salang te chu Emma Simar Vanlal Lom omi Rosie Laram thengi sang le zuali changte te anni a anni panga po hi Mizo Film anana na chuan anni ba kan omlowang ti tura film chang thiam ming tha le mel tha te anni Best New Actor in a Leading Role nominee sa hian heng mi panga ten oma Faro Lero Colney HOM moi ale zo ma te ten ni a anni zinga hian tunge phu berang Tarlan tak angin he show mu nom takhi zanina hian shwaite le omomitanan host dona anni hi omomi bikki FTH family ta chong kan mu fo to thin ni in shwaite ero chu utai kon le Mizoram Got Talent kaltlang tele LPS ina show mu nom tak abuat sai kaltlang ten kan mu all low ani kha Best Actress le Best Actor tur rin thiam a harsa ang che in Best Film po hi rin thiam harsa a Best Film nominee lang sang te hi hantar lang le ta ila he content big chu kan du tok tonia Best Film nominee hian ama sapera chuan Border Cartel alanga Border Cartel hi kan hria thau angin Mizo Film mu nom big te in mitam tak chuan an soya aril bokani ka tin dar ching pui lang boka dar ching pui hi tunlai Mizo Society ina ataka kan hun ton mek te soi thayani molaf moli kan mu boka mobile phone manga ta shoot film mu nom big le reel unawin mangai na thuk tak langani thile dam chu kan mu a thile dam uanina he film industry bika Mizo te bo khwar nge je kan fre ome zami pa ron lang le bokin zami pa ti film ento te chuan a chang tu tenan ne so zia kan hria thau ka khang film panga tang khan Best Film hi than chua ani dona tu mai po hian dong sela a om em vek mai ani